hari icyorezo kizaza gitunguranye. Uwo ni Dr. Anthony Fauci, ni umuyobozi w'ikigo cya National Institute of Allergy and Infectious Disease ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. COVID-19 cyangwa se COVID-19, iyo mvuze iri jambo hari benshi bashobora kwikanga bitewe n'impamvu zitandukanye. Ushobora kutikanga ariko wenda niba warurangaye ugahita untega amatwi utuje kugira ngo wumve ibyo ngiye kuvuga kuri COVID-19 maze ube wasobanukirwa byinshi kuri yo, uko wabwirwa uyu munsi wayirinda cyangwa se uko wayandura ndetse n'imiterere yayo. Usanga ejo ubwirwa ko byahindutse. Muri iyi minsi hari inkuru zivuga ko iki cyorezo cya coronavirus cyamaze kwihinduriza cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, ku buryo hari na bimwe mu bihugu byahise byongera guhagarika ingendo zihagana. Mbega icyorezo cyakanze benshi kuri iyi si, ntibyoroshye cyane. Umunsi ku wundi abatuye isi biyongera ku muvuduko uri hejuru cyane, nyamara kandi buri wese azi neza ko abatuye isi hari igihe kizagira bakayivaho hakaza indi sishya, cyangwa se abantu bakaba bajya kuba mu ijuru. Gusa abantu ntabwo bajya bamenya ikintu nyakuri kizakuraho ikiremwa muntu muri rusange kikaba cyarangira kuri iyi si. Hari abatekereza ko ari indwara wenda zishobora kuzaza zikabakuraho, hari abatekereza ko ari imitingito, hari abatekereza ko hashobora kuba intambara cyangwa se Imana y'ubwayo ikaza kikorera. Kubera kandi umuvuduko w'abantu ku isi, hari bimwe mu bihugu bishyiraho amategeko yo kubyara ku buryo bigenga umubare w'abana bemerewe kubyara. Urugero nko mu Bushinwa, icyo gihe iyo rurenze kuri iryo tegeko ushobora guhanwa cyangwa se ugasabwa byinshi kuri uwo mwana, kandi bigoye kuba wahibibona nuko ugahitamo kubahiriza ayo mabwiriza cyangwa se iryo tegeko. Ibyo byose biba biri muri gahunda yo kugabanya umuvuduko wo kwiyongera ku isi kw'abantu. Iyi ni Red Blue JD, njye ndi Emmanuel ahishakiye. Tubaho tukishima tukanezerwa, abandi tugahangayikishwa n'umubare w'abatuye isi dutuye, bibaza icyakorwa kugira ngo bace intege uwo muvuduko, ariko bikagorana kuba babigeraho. Gusa rimwe na rimwe muri iyi minsi hajya haduka ibyorezo bigahitana benshi ku buryo umuntu ashobora kwibaza niba Imana nayo itabigiramo uruhare mu rwego rwo kugabanya abatuye isi. Hari abashobora kunyumva bakavuga ko wenda nshinyaguye, ariko mu by'ukuri biranashoboka nubwo ibyo ari byo ntekereje. None se wowe ubona biterwa n'iki? Intambara, indwara n'ibyorezo mu kugabanya umubare w'abatuye isi. Kugeza magingo aya ku isi habayeho ibyorezo byinshi bitandukanye, ariko hari n'ibyorezo biba byarabaye karahabutaka. Uzi ko buryo uko ikinyejana gitangiye cyangwa se ku mpera y'ikinyejana runaka haduka icyorezo kandi kigahitana ubuzima bwa benshi. Reka turebere hamwe ibyo byorezo byagiye bishegesha isi. Aha turahera na mbere ya Yesu Kristo tugeze mu mwaka wa 2020. Iyi ni Red Blue JD, njye ndi Emmanuel ahishakiye. Turi mu mwaka wa 430 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ni mu gihugu cya Antene, ubu ni mu gihugu cy'Ubugereki. Ubwo higeze kwaduka icyorezo, ubwo hari mu ntambara ya Peloponnese War. Nyuma y'icyorezo cyari cyanyuze mu bihugu bya Libya, Ethiopia, Egypt, cyakomereje muri Antene, aho iki cyorezo cyatumye batsindwa na leta ya Spartan, dore ko 2/3 by'abaturage bahitanwe n'iki cyorezo. Ngo umuntu wafatwaga n'iki cyorezo yarangwaga no guhinda umuriro, kunyoterwa cyane cyangwa se kugira inyota, kugira umwuma amaraso agashyuha, uruhu rugatukura ndetse n'ibindi bimenyetso byinshi bitandukanye. Ngo iki cyorezo baje gusanga ari nka typhoid, indwara ishobora kubiterwa n'umwanda. Ngo iki cyorezo cyaciye intege abanyantene bituma batsindwa n'abanyaspartan aho hari imbere ya Yesu Kristo. Mu myaka y'165 hari icyorezo cyitwa Antoine Plague. Muri 250 haje icyorezo cyitwa Spirian Plague, ndetse no muri 541 haje icyorezo cyitwa Justinian Plague. Ibi byose bikaba byari ibyorezo byibasiye abantu benshi. Ibi byorezo kandi byabayeho byajyaga kumera nka smallpox cyangwa se ubushita. Tugeze mu kinyejana cya 11 hadutse icyorezo cy'ububembe, dore ko cyagiye gikura kigakwira mu Burayi hose mu myaka yo hagati cyangwa se middle age. Ibi byatumye bahita batangira kubaka ibitaro
hirya no hino mu Burayi byo kurwarizamo abarwayi iyi ndwara y'ibibembe, dore ko wari umubare mwinshi w'abari babirwaye. Benshi muri iki gihe batekerezaga ko bishoboka ko cyari igihano cyabaga giturutse ku Mana cyaje koreka imiryango. Ibi byatumye abantu batangira kwisuzuma niba kuko ntacyo babaga bakoze kugira ngo wenda Imana ibe yateza icyo gihano kimeze gutyo. Iki cyorezo kandi cyamenyekanye cyane nka Hansen's disease, kikaba cyaribasiye abatari bake mu mwaka umwe gusa, kandi ngo gishobora kuba cyagaruka mu gihe abantu biraye. Tugeze mu mwaka w'1350, umwaka wabaye w'impfu nyinshi, the Black Death cyangwa se urupfu rwirabura. The Black Death, or bubonic plague, was an outbreak of disease that killed 1/3 of the European population in the period 1347 to 1350. Iki ni icyorezo cyahangayikishije isi cyane icyo gihe, kuko cyafataga umuntu akagira ibiheri byinshi bimeze nk'ubushita, maze bigatonyuka ku buryo bibyara ibisebe. Ibintu bigoye kwiyumvisha nuko cyabayeho, nuko 1/3 barapfuye bazize iki cyorezo cya Black Death cyangwa se urupfu rwirabura. Iki kandi ni nacyo cyorezo cyabaye nyuma y'icyorezo cy'ubushita nigeze gukomozaho. Bikavuga ko bishoboka ko cyaba cyarahereye ku mugabane wa Aziya nuko kikagana mu burengerazuba bwa Caravane. Icyorezo cy'urupfu rwirabura cyangwa se urupfu rw'umukara cyageze mu Burayi kirahakwira mu buryo bwihuse cyane. Ubwongereza n'Ubufaransa ntibwigeze bigira ubushobozi bwo guhangana n'iki cyorezo, dore ko cyabibasiye cyane. Ubukungu bw'igihugu cy'Ubwongereza bwarahungabanye cyane ku bw'icyo cyorezo. Benshi b'aba Vikings bacitse intege kuko bagerageje kurwana nacyo karahava. Mu 1492 ubwo Abespanyol bagiraga mu birwa bya Caribbean, iki gihe indwara nyinshi zitandukanye zirimo ibiheri cyangwa se ubushita, iseru ndetse n'izindi zitandukanye zaragiye zikwirakwira ku mugabane w'i Burayi. Kuko rero nta makuru yazo bari bafite kuri zo, byatumye abantu benshi bahatekerera karahava ku buryo 90% by'abaturage ugize ngo wenda uribeshye ntiwumvise neza, 90% by'abaturage bahasize ubuzima, by'umwihariko mu majyaruguru n'amajyepfo y'uwo mugabane. Amaze kugira ku kirwa cya Hispaniola, yahasanze ubwoko bw'abantu bazwi nka Taino. Ubwoko bwari bugizwe n'abaturage bagera ku 60,000. Mu mwaka w'1548 abaturage basigaye bari munsi y'abaturage 500. Niki cyari cyabaye? Byari ibyorezo byari byarabagezemo. Mu mwaka w'1520 hariho ubwami buzwi nka Aztec Empire, bukaba bwarasenywe n'icyorezo cy'ubushita. Iki cyorezo cyishe abantu benshi, abandi basigarana ingaruka zacyo nko kubura ubushobozi bw'umubiri ndetse n'ibindi. Ibi kandi byatumye bacika intege, dore ko bahise bajya mu bukoloni bwa Espagne kuko batari bakibasha kwikorera ngo bahinge maze babone ibibatunga, nuko bagatega amaboko kuri Espagne. Mu bushakashatsi bwakoze muri 2019 bwerekanye ko mu binyejana bibiri byakurikiranye, aricyo kinyejana cya 16 n'ikinyejana cya 17, Abanyamerika basaga 56,000,000 bahitanywe n'ibi byorezo. Mu mwaka w'1665 20% by'abaturage bari batuye igihugu cy'Ubwongereza bahitanywe n'icyorezo cya The Great Plague of London. Iki kikaba cyari icyorezo cyaje kikibasira Abongereza karahava. Iki gihe igihugu cyose cyacuze umuborogo, hirya no hino barataka kuko kubera impfu zari muri iki gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'impfu nyinshi, injangwe n'imbwa nyinshi zarishwe ngo kuko batekerezaga ko ari zo nyamaswa zateje iki cyorezo. Gusa ariko banavuga ko uburyo iki cyorezo cyari gikaze cyane, buryo ngo mu 1666 cyahawe izina rya The Great Fire of London kubera ukuntu cyongeye kigakaza umurego. Tugeze mu mwaka w'1817 nibwo hadutse icyorezo cya mbere cya kolera. Ahangaha hari ushobora kucyumva agahita yipfuka mu maso kubera ukuntu agitinye, kubera amateka yacyo cyakoze. Iki cyari icyorezo cya mbere mu byorezo 7 bya kolera byabayeho mu myaka 170 yakurikiyeho. Iyi ndwara ikaba yari infection yafataga mu rura ruto, ikaba yarakomotse mu gihugu cy'Uburusiya, dore ko bo banatakaje abaturage bagera kuri 1,000,000. Iki cyorezo kikaba gikwirakwira binyuze mu mwanda w'umuntu ukajya mu mazi cyangwa se ibyo kurya.
agakoko kayitera kakaba karakwirakwijwe n'abasirikare b'Abongereza bayizanye mu gihugu cy'Abahinde, aho abantu basaga miliyoni bahitanywe nacyo. Imaze kugera mu bwami bw'Ubwongereza nibwo yakwirakwiriye ku isi hose, nko mu bihugu bya Espagne, muri Afurika, mu Bushinwa, mu Buyapani, Ubutaliyani, Ubudage ndetse na Amerika, aho yishe abantu bagera ku 150. Urukingo rw'iki cyorezo rukaba rwaravumbuwe mu mwaka wa 1885, nubwo icyorezo rwose cyabaye akarakajyahe kuko cyakomeje kugaragara. Mu 1855 hagarutse icyorezo cy'ubushita, aho bwatangiriye mu gihugu cy'Ubushinwa gikomeza mu Buhinde no muri Hong Kong, dore ko miliyoni 15 zahatikiriye. Ngo iki cyorezo bishoboka ko cyakwirakwijwe n'impyisi mu gihe cy'ubucukuzi bwa bombe muri Yunani, dore ko banavuga ko ari nacyo cyorezo cyatumye Patton yigomeka ndetse na Taiping. Ukomeje gukurikira Red Blue Jade. Igihugu cy'Ubuhinde cyawe n'ikibazo cy'abasigaranye ubumuga kubera iki cyorezo. Ikindi kandi cyabaye kireguzo mu gushingirwaho ubwo Ubuhinde bwashakaga kwigobotora ubukoloni bw'Abongereza. Icyo cyorezo kandi cyagumyeho kugeza mu 1960 ubwo cyabonerwaga igisubizo. Mu mwaka 1875 habayeho icyorezo cy'iseru cyibasiye agace ka Fiji ni muri Australia. Did you know that you can catch measles being in an elevator 2 hours after someone with measles had been in the elevator? Nyuma yuko Fiji imanitse amaboko ku bwami bw'Ubwongereza, habaye ibirori nuko icyo cyorezo bakizana kuri iki kirwa cya Fiji. Mu gukwirakwira kwacyo muri iki kirwa, imirambo y'abantu yakwirakwiriye hirya no hino mu gihugu, dore ko inyamaswa zidagaduye zirya imirambo y'abantu. Mu baturage bari batuye kuri iki kirwa kibarwa muri Australia bagera ku 40,000 barapfuye. Mu 1889 habaye ibicurane by'Uburusiya, aho byahereye muri Serbia na Kazakhstan, nuko bikagera mu mujyi w'Uburusiya Moscow, kugeza ubwo cyahitanye abantu bagera ku 360. Nyuma y'imyaka 100, ubwo ni ukuvuga ikinyejana, habayeho icyorezo karundura. Mu 1817 habayeho icyorezo cya kolera. Ni mu gihe kandi hashize ikinyejana mu 1918 nabwo habayeho ikindi cyorezo karundura cyitiriwe ibicurane bya Espagne, Spanish flu. Iki cyorezo cyadutse mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi, ku buryo wasangaga Espagne ariyo yandikaga kuri iki cyorezo, nuko birangira bacyitiriye iki gihugu. Ibintu bitangaje kandi bibabaje nuko cyahitanye abantu bagera kuri miliyoni 50 ku isi. Iki cyorezo kikaba cyaribasiye Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibice bimwe na bimwe byo muri Aziya. Mbere ya gato yuko kigera ku isi hose, nta muti cyangwa urukingo, nabyo byatumye benshi basiga ubuzima, kimwe no kuba benshi bari bahugiye mu ntambara aho gushakisha umuti wacyo. Abanyamerika benshi nabo bahasize ubuzima, ariko mu mpeshyi mu 1919 nibwo icyo cyorezo cyarangiye. Mu mwaka 1957 nibwo nanone hadutse ibicurane bya Aziya. Iki cyorezo cyatangiriye mu gihugu cya Hong Kong, nuko gikwira mu Bushinwa hose kinagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bicurane bya Aziya byanageze mu Bwongereza, aho mu mezi 6 gusa cyari kimaze guhitana 14,000. Cyarakomeje kigera mu 1958, aho cyahitanye abagera kuri miliyoni 1, abantu basaga 116,000 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bahitanywe nacyo. Nyuma nibwo haje gushaka urukingo. Bamwe ntibayitinya, abandi barayitinya. Bamwe babana nayo, abandi barayirwaye. Sida. Hari mu mwaka w'1981 iki cyorezo cyangiza ubudahangarwa bw'umubiri, bityo umubiri ukaba waterwa n'indwara zitandukanye, nuko n'urupfu rukaziramo. Sida yagaragaye bwa mbere isanzwe mu batinganye, nuko batekerezwa ko yaba yaraturutse mu nguge zo mu burengerazuba bwa Afurika mu 1920. Iyi ndwara ikaba yandurira mu matembabuzi, ikaba yarageze muri Haiti mu 1960 no muri New York na San Francisco mu 1970. Kugeza ubu nta muti cyangwa se urukingo, gusa hari uburyo bwinshi bukoreshwa mu guhangana nacyo mu gihe umuntu yagaragaweho n'ubu bwandu. Kugeza magingo aya kimaze guhitana miliyoni 35 ku isi. Severe Acute Respiratory Syndrome cyangwa se SARS
mu magambo ahinnye ni icyorezo bivuga ko giterwa n'agacurama nuko kigakwirakwizwa n'injangwe maze ikakigeza ku muntu, kikaba cyaratangiriye mu Bushinwa maze ibihugu bigera kuri 26 nabyo bigafatwa. Mu bantu 896 basanzwe muri iki cyorezo, 774 bahitanywe nacyo. Iki cyorezo cya SARS kirangwa n'inkorora, umuriro, umutwe ndetse no kubabarira umubiri wose. Iki cyorezo kandi kikaba cyandurira mu muhumekero, yaba umuntu akoreye ugatarukirwa n'amacandwe cyangwa se amatembabuzi cyangwa se yitsamuye. And to set up some of the public health infrastructure that we need to deal with potential outbreaks in the future. Ejo bundi hari mu mwaka wa 2019 ubwo mu mujyi wa Wuhan mu gihugu cy'Ubushinwa humvikanaga inkuru y'uko hari indwara yahadutse kandi ko imeze nk'ibicurane. Ibyo twarabyumvise ntitwabyitaho kuko twatekerezaga ko bizagoma iyo ngiye rwose ntibitugereho. Ibyo byararangiye mu kanya gato nk'ako guhumbya, twumva ngo igeze mu Burayi maze iragendera hatikiza benshi bahasiga ubuzima, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubutaliyani, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hose. Mu by'ukuri icyo gihe yari itaragira muri Afurika. Twatangiye gutekereza ko itashobora Abanyafurika, ko ireba abazungu gusa. Mu kanya gato nk'ako guhumbya nanone nibwo twumvise ko yageze muri Afurika. Mu Rwanda nabwo ibirahageze, nuko ikwira Afurika yose. Twabwiye kwambara agapfukamunwa, tubwirwa guhana intera, yewe igihe kiranagira tunabuzwa gusohoka, lockdown. Mbega ngo ibintu biraba bibi cyane, abantu twarakangaranye, tubona ibihe bidasanzwe nk'ibyo tutari tumenyereye. Icyorezo cya COVID-19 nzi neza rwose ko wari wamaze kumenya icyo nshaka kuvuga, cyangwa se icyorezo cyadutse muri icyo gihe. Iki cyorezo kiri guhungabanya ubukungu ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bigenda byangirika. Abantu benshi bari gupfa ku buryo abantu bagira kuri 75,000,000 bamaze gupimamwa n'icyo cyorezo. Abagira kuri 1,600,000 bamaze guhitanwa nacyo. Umubare kandi urakiyongera kuko buri munsi hatangwa raporo ko abagera ku 500,000 banduye ndetse n'abandi bahitanwe nacyo. Iki cyorezo cyahagurukije isi muri rusange, kandi ni icyorezo kitavuzweho rumwe, aho benshi baketse ko cyakozwe n'Ubushinwa, abandi bakavuga ko ari Amerika. Mbese ibihugu bikomeye byitanye ba mwana. Ibyorezo bitera isi bigahitana imbaga z'abantu benshi. Hari abavuga ko bishobora kuzarangiza isi kuko buri cyorezo gitwara benshi. Ikindi kandi hibazwa impamvu y'imyaka 100 ishize cyangwa se ikinyejana hazi icyorezo karundura ku buryo kibasira imbaga nyamwinshi y'abatuye isi. Ese koko ibyorezo bwaba ari bwo buryo bwo kugabanya abatuye isi? Bwaba bwarazanywe n'ande subwo? Ni abantu subwo cyangwa n'Imana? The solution often seized in dystopian science fiction is to remove that older generation altogether. Mu cyegeranyo cyo kuri BBC narebye cyitwa BBC Earth Lab, gishaka kugaragaza ko uko muri 2050 umubare w'abatuye isi uzaba ungana, aho bagaragaje ko niba uyu muvuduko w'abantu biyongera nukomeza gutya, ko muri 2050 isi izaba ituwe n'abantu miliyari 10. Mu gushaka kumenya icyakorwa kugira ngo umuvuduko urangire, hagaragajwe byinshi, harimo kwigisha abantu kuboneza urubyaro birinda kubyara cyane, bagakoresha uburyo butandukanye. Gusa icyantangaje kandi nawe cyagutangaza nuko bavuzemo no kwica abantu, by'umwihariko abashaje, mu rwego rwo kugabanya umubare w'abatuye isi. Aha byahise bintera kwibaza niba koko coronavirus yaba yarazanywe mu rwego rwo kugabanya umubare w'abatuye isi, kuko nayo nubwo ishobora kwica buri wese, ariko cyane cyane yibasira abageze mu zabukuru cyangwa se ababana n'ibindi bibazo by'ubuzima bituma imibiri yabo itagira ubudahangarwa buhagije. Ibi kandi mwahitamo byumva neza kuko mu bihugu by'i Burayi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haribasiwe cyane kuko binatuwe n'abaturage bakuze kurusha abakiri bato. So that if and when rero nituramuka dukoze indwara y'ibicurane bimeze nka bya bindi byo muri Espanye mu myaka 5 cyangwa 10 uhereye ubu, twamaze kwitegura uko tuzahangana nacyo. Ukwizigama twari turi gushaka kwari ukugira ngo twubake ubushobozi bwacu buzadufasha turi mu ngo, maze tuzahangane na Ebola hazaza. Uwo ni Barack Obama, yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
iri jambo yarivuze muri 2014. Iri jambo kandi ryashingiweho na benshi bashaka kugaragaza ko coronavirus yari yarateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubw'impamvu z'inyungu zabo bwite. Mu by'ukuri ni byinshi byagiye bivuga kuri iki cyorezo cya coronavirus, n'ubu kandi biracyavugwa. Sinzi niba twakwanzura koko ibyorezo bishobora gukorwa n'abantu mu rwego rwo kugabanya ubwiyongere bw'abaturage cyangwa se kubw'izindi mpamvu za politike. Gusa biratekerezwa kandi bikanagerwaho amakenga. Ibyorezo ku isi ni imwe mu nzira itwara abantu benshi. Iyi ni Red Blue JD. Njye ndi Emmanuel Ahishakiye. Ndabashimiye. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.